Eң эле кооз жери Бешташ менен Каракойын. Бешташта муге жашаганга шарт жок жакшы. Акылсыңарбы? Жайлоосу сонун, суук, анан мындай бир жай Каракойын деген да. Каракойын деген туруктуу шөрөн болот койбу. Драматолог эгендикине көп барып жүрдүм го. Бүт нерсе өсүп атат. Керек болсо дарып тушат келечекте. Муз уже өсүп атат да. Тоо десең тоо, токой десең токой, суу десең суу, жайык өрөөн. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تلاوة القرآن صلوات إيمان يجربون الله مصطفى Адамата обададан тараған момын мұсылмандарға, пайғамбарларға, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның ұрпақтарына, сахабаларына, Құран сұрған Аллахтан беріп тұрғандарды өткен ұрпақтарға, Аллах өткендер күндерін жеткізіп, қабырларын самлымен толтырып
Saylavattan Allah'ım gözümüzde verilen şükürler aytalım, şahsılıklarına şahsılık aytalım Allah'ım. Ana ulu Ramazan ayında doktor bilen oturuştu, nasip ettiğine şükür edersin Allah'ım. Niyet kılıp karmadan oruluruz, kavul olsun. Unutmalı olsak edersin, kırmızı köy edersin, küçük yaptık edersin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Şaşkanlar bulsak mı? Bu kese hadi çaydı ısıtık. Bu kadar gerek. Mazır kaynasın, davam var, yürüm aylasın.